Juana Nano pay my chance ewa attention TV and the funny phone bia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more and inti ahobra se ne di ma me so a we pie me so de and then dey kan we pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama ani tremu ewo evangelist Patricia Asiedua dodo na afre no Agradaa na Agradaa mama part ene bi nso twadetia efre no mami nsem ato akoso ache yie pa na no ena nanom empanimfo ekwakwatena ase ati nkonwa so eburu mu bia ewo atentene ni mu na beto odwane yese charges mienu ene ye de apem mami yese wode boapaye so aye wo bibu katanyo 15 years ena mpanimfo de ma no se won konkwaye adwumaden so ensan so emfa ho na asemi anjeba ma party 3 year pa nam saye so emo kwa appeal wase court ebeya high court nkapi manem na kwanya wamode ne fa so no nani anye ho na won krata ya mani boni a wode ne dwumade ewo court wo eye amabrako ampofum nani ehita so no maami Agradaa watworo nkrata tententen ya wade akoma high court se ebeya enka yamanu enko free nanka asem no yentwansi ne yani di ne yie se ebeya ye behunu sede ne poma ne ebetimi akomo eyiem na abra wo kyerɛkyerɛ mu no wasi wo hune se kyase atanie no eye hash kra dodom amatiatia ne fa ahudie so asa nim guase wom asa ntata so kra ewom ya ne lawyer no kra fa ahudie obenya de adi case ne kra ya mfa ama no ya ama lawyer ni fa ahudie bia na wo kyerɛkyerɛ mu se uhwe wo pemu a watena konwa ni mukura no bibia kyerɛ no wo bias judge na sem na meken wo bias papa said you wotim pempem no ne lawyer ni no ade bia ne nye ho eno nti eno wa open defense ya wo kyerɛ me se be ya mpanimfo enka bi emma no ye kɔ ya mani boni ama brako ampofo ho na waboy na ansa na no se wo yesunko ama brako ampofo ho na wo mo aye wo mama part na se na Agradaa said you obefre ne bia said the court call asetena na ebeto dwase 15 years wonko na wonkonkodam nya dwumaden eso nso emfanka ho no abeto dwase woko appeal na appeal ya woko no wo kirem se kwan ya judge ne kura no pass ne judgment ne ade ne kura ne anye ho na hash dodo afen so kura ma no a wotena mu no bibia kire se na so wompenasem said ye wone ne lawyer no kura wa mo fa ahudi am manfa ni wo dwuma ne nyina no wo komo ebi ye kwa ama brako ampofu koto hima na pombo ko de na mi adumo ya bia boko ye de nyankopon ase mama party se wo kwa appeal me hu se wa kyerɛkyerɛ ne ma bia wo kyerɛ se na ne we ne ye hash dodo na afen so kura no judge tete no ne ade eno nko anti no wo kwa appeal na 15 years no wo kwa ho appeal ya me no ka se ade appeal mama part a file no hwe entempo mako enuma watchra ye di kan o trese ati pese ye manu ta entisha edumu etanse otemuafo no ndi ye bia wo ye suban bia wo dia no dinu na enye yamra edio asaya trese entisha edumu na edema no ti anu ode dodo anu wo hekura dodo na otemuafo ntense se manu entisha edumu bi o wasan akire high court na say o hwe se otemuafo no kraka se all pin defense that prosecution ni close your case na ati na nyina so dia enu ita se ni edi kan the prosecution na ya dia o man shut down ka sem bia nke se court na koma so court na kra hye ne say all pin defense e ba abena prosecution team ni frɛ na atemo pa na mo kan ya etimi to otemuafo no akoma so a otemuafo ne kan se ni no mama part all pin defense na akra after I got the day here, you enjoy the crowd. She set her free. We any major pointer, original so see intimidate. A lawyer for the mouth when you do baby. That's all. Never hear the way I was to say. We are to say. How we are to say. The answer who they say. And our own pen after. That's all. And then we fracas. The woman share baby na. I say. What are these young ones? I say, oh, Tiana, so Kabita, one man, I learn a form, a very
ene ekwan nti ena ne osre high court ne se be ya court ne nti ni hyeso the officer atu ne die we any the woman after the akoma court na court ne be she data obe frasem no na se lawyer for no akọgbo nwa ma ya hete ye be tinfie ni so e be jan the cry ana se de atu ni kan e ne ma miensa ye tinfie be kan aka se de ma oni sa ana se ye be so ana se ye be ja o cry you dey affected they say they were trying to court me be she data omo de be court no yeah manya ne nti yese sofo apia biblical wono nso na asem no wakwa akonyan mu yese na no nso tie ya ese wakonya ni mu ya seme o court yani da okoso mama pa okoso na ene na asem na baby eduna ya she date pretend no mo time la abro so na o twi ni bi ana na o twi akra no any you doing na ne say the Bema ruling as to say mama do also for after the break about mama ne say na dey jam the 12 months in should go be na so ruling not say that one year sorry not so that's not that we know one and no and I thought you know le when court na say nti ya dia sem na kwa so July ya Rome e da to so aduasa e July 30 se na me ya doma mama pa tan kasa omra ko but na da kema na enkro bia owo bo a odim fa asem no no but na da kema no no a oni ko nti ya enya sem dada ya sem fofo wo ho na sa sem kro ye nso no na wo circuit court ya ya twina so wo ya wa de ya wana lewo and also more fun to say baby. So ko bra na yede aboma mama part na. Na so extreme high so say second court no. Na see pejam the court high court. And no ya peja e dia kodu high court and the high court say mama part. All be different. And you nim e fa sem no. No wa emra emebo ni ko. Nti na me adoma 30th July and na asem no court at the time akoso. Na chese metie wuyi a apia biblical de ne de eso ntigisi epagam na mom de enam so maye man 15 years ne de wo circuit court 10 no eno ne kwan so a no so far eno de emra no o mo fa ne de emra na ye adwuma they are sitting in the courtroom and then the full judgment of the circuit court no they were a copy of the full judgment and court ne man no 15 years in hard labor. And so rate na say application na motion na the lawyer at the high court in the crack. But true we say 15 years in hard labor no e hash. Ano den do. E bo so do. In the court and either the court never so. And na so be jan the crack. It's the issue of say circuit court the any correct na there ya. E mara na akata. We no no kwa na ye ntimi nkase. Say correct. And I say correct. This of what you need. Na se court ni nyan se mu kata baby ketwa no se ma tere no ye no enfom so wo ho dia no de ebetimi aka wan but after now the second court is right say o man 50 years because maximum years 25 years and after a full trial of 3 years and some months in a day high court no one quite say so amount 20 years so amount 18 so amount 15 na obi be ka say e moderate e in between 15 and 25 days no sure them you say apia biblical de no eno so e be kwasen apia ma menka wenka o say eno ye wie na se bibia ti akire na ye se ye chena so a the court finding the guilty no say o chena so a 15 years no o be serve eno different o we are in see do dia de be ma no o high court no so be serve any different two different issues kra and what them and I can ama edase kosoa ne de akire mrepam ne yebesan so aba ho biemu abusuafo yamane boni ama brako ampofo pedasado